Pozdravio bi aktiviste Ovršnog ustanka. Danas su se ovdje aktivisti Ovršnog ustanka skupili, dijele evo ove lijepe poklone za saborske zastupnike. Dosta su zanimljive izrade. Treba reći da ovaj novi Ovršni zakon ne mijenja suštinski situaciju za sve one koji su ovršeni, koji su blokirani u Republici Hrvatskoj. Znamo da je to jedan od velikih problema. Danas se raspravlja o novom prijedlogu Ovršnog zakona i bit će upravo tiskovna konferencija. Tiskovnu konferenciju sam organizirao ja u ime kluba Nezavisne liste mladih i pozvao sam sve aktiviste Ovršnog ustanka. Aktivisti Ovršnog ustanka jedni su od najaktivnijih aktivista u Republici Hrvatskoj. Često su pred vladom, često imaju zahtjeve da se pomogne blokiranima, da se pomogne ovršenima i to bi svakako trebalo cijeniti. Oni bi trebali dobiti više medijskog prostora, ali vidimo da ne dobivaju, da samo određeni alternativni mediji im daju prostor, pa se dovodi u pitanje uključenost pojedinih medija u cijeloj toj priči da se ne izmijeni Ovršni zakon, jer znamo kome Ovršni zakon danas pogoduje. Ovršni zakon pogoduje onima koji na muci drugih, na muci onih najslabijih izgrču svoja bogatstva, izgrču svoja imanja. Evo.